Namar ka jingle menti ka Jaintia Hills Autonomous District Council, ka Jaintia National Council Central Executive Committee, lamba ka Jaintia Students Union Central Body, kin ki win biang na ka benta banyada ya ka kendau ka siap jang ki pat ba nong rep, bat ki try jaka ki bana ilaka nong kli, ki bala syak ta jor ha ka be day bat ka project di motion jang ka company Shri Cement Halom Serman. Haka jingya lang bala penlong mensingi sejan haka balaya dan lang kitrai jaka kipat ba nong rep ki bana elaka nong kli lambat ki nong ya lam jong ke GNC bat ke GSU u president ke GNC u ba sambor miling do ula ong ba haka jingya lang ngilay keren sani bha haka balayo jingtep shushu ba omday tangka arspa khan nyo hektar ke jaka ka ba ke Shri Cement kathmu banle ya ka project jangka hinray hadu henrius pa sanpo ar hektar kat ba ka arspa khan nyo kan day tangka face kinong shong shnong jong ke elaka nong klik la sha shat kala ha ka Shri Cement bat ki agent jong ka company ke badan benta lang bat ka sarkar jala ngi ka GNC bat GSU ngin yang scam ha ka nongrem ben yada ya ka khendo ka siap ha ka jingya lang bat ki nongrap bat ki trai jaka ke elaka ngila shem ya ka rai rang ba ban penlong ya ka jingya rally hasor jawai bat tur ru sha office trekam ka GHADC kumbangi tep shai be ya ka district council la ai board da ka six schedule ban yada ya ka khendo ka siap henry ka basngosi ka long bahadu menta ka GHADC kadang yo thia ha ka ne ka benta ong uba sambor mi lingdo tungin ya ngap shushu ya ka jingkran na uba sambor mi lingdo bat u general secretary jang ka Jaintia Student Union uba Neil Ki Mukim negasni ka artinya topik u benawan ruh yang snap arjar ruh neliang yang ka Jaintia National Council sirup waga Jaintia Student Union da kudi ya ka jingilang ka jingito waka jingmu yang ka Shri Cement ya gani ka mining plan ka yang ka kamu pungkumu hagini ki benai ka wadadep nagaliang yang ki arsen sirup waki pait ba sirup waki nong elam yang ka Himasu Tengah Youth Federation da pan pulau ya gani ka public hearing Henry snyau tu iwa ka jingile hi wo pukut ka kat wa kipat ba hi wo puyok ki ya ka hok ka yong ki dan negasni I de khudi ya wara ki tre thau ki wada cha yorat ki wada cha le bor ka thau ka bhaw ka yong ki ha ka ni ka company Shri Cement bat kham tam le ha ka jingilam ka yong doloi yong ka ilaka nong khle demang ka jingilang ka wa job he wada yaklam ni ka wa pon ki benta de ya chuchu ka jingtip waga jing tumuhi yang ka Shri Cement ta wa u klong le ne woti ya ta mar po khanda haka thaum ta du ka arspa khanya hatta hena de ya chocho ka jing tip waga jing tumuhi ta man gon ruspa sampu ar hatta ta keni ka arspa khanya hatta dang man go ka phase 1 dan hi ta ko ar ni te le kwai pentip lengba ki media cha ki pai ba wa ki nong chong chunong hi yang ka ilka nong kle de cha chet ka lagi ha gani ka Shri Cement wa ki agent ki angka ki waman la ki bru ki wa embentalang wa ka sarkar hejing sekiat hepor wa ka dorban hi yang ka ilka pedem ya gani ka company ta untuk mudi wo chna ka heta po dai stop ka jing thumui wo chna ta cha jingai na ki chnong ki thau cha ka te ko ongdi ka lom rang ksan mo hanre ka was now si uyo wa da pengkhan giwat ya ka u nongilam yang ka ilaka da pengkhan giwat ya ka rai yang ka dorbat de giwat mugi de warak gi nok gi ka ni ka plan hapo ka chnong dai stong ha ko te ko onggi ki hapo ka chnong dai stong mo handres now si om wadun ne gesni ki nong rep yang ka chnong dai stong da cha khta bagi na ka ni ka jin thmu yang ka ni ka cement company wa u chna ya ka plan ka yang ka hetai de ya chu ka jing tip wawat keluti thaurep thauriam kayong kila ma da cha khanglat lengba ka jing lor ya kani ka Shri Cement ya kilom kiwa yang ka chunong dai stong hagani ka jing lang kayong hi chiru ba ki tre thau yang ka ilka nong khle da ka wi ka sur da chimi ya ka ta ka rai rangba open man ya ka wi ka rally hasor juai ulai turi cha ka yung kra kam yang ka Jaintia Hills Autonomous District Council Neba tip che wato ka district council hi de bo benta ya ka de bor ya ka lamba ka six schedule wo yada ya ka khandau ka chiap yong ki tre muluk henry ka wa pan snyau si ye kam ki arsen wo yu hadun ne ka sngi
ke JHC dan ke JHADC dan suki ga hejing itu wakini kejing cak Europe yang kini kita tahu I bendap I dah kata kejing senyalungok ke wakro wakamnu kini ki company ki wanabar not gi upenmannya kita ki public hearing klaim kejing yok jing menjur nak kita tahu dah yok cucu ilak kejing tip wana kalian udah loy dari registaro ya kini kita tahu tahu kejing sekian I bon nak kita tahu apa katu ka lum serman da am gijar kalan holding le ne kata ka kot pata ka yongki kot tahu kot bhau ka yongki ko pelengoi ikam kesen wa kamnu ka JHDC the issue yang gaya kalan holding halor wa am chwa kilan holding ta kani le man go kejing yurot ya ka hok yang kinong chong chinong ta ne tai da wi de mani the rai pemani kini kejing iki wa kursu thia ya ka district council but hejoi por le kejing iki ke yong imto de do udawa ya ka hok yong kini kitre thau kitre bhau ki wada chak kene ka thau ko yong ki klem ka jing menjur ne klem ka jing hun ka yong ki ka jing ki ka yong I mang halor ar banta ka wadang kong hi ta o dawa ya ka hok nam ki tre thau tre bhau ba ka wa ar ta o dawa na ka district council wa ta u penduk no ya ka jing mandaloi yong ni udaloi yong ka elaka nong kle ne ba uni udaloi da pengkhanyo ya ki ain ki kendon yong ka district council la dapat ye po ka sanat ka wa ka district council issue go Syaki daloi ka kendon yang kani ka sanat na dapat iha ka point ka wanyau da klam chega waki udaloi dalele boru ue ya ka NOC chaki company claim da ya kajing manjur na ka dorbar ilaka wa kajing manjur na ka district council ile ongi wa memyo kajing manjur na ka dorbar ilaka ka dawi da ka partai da tiba kajing percha yang ki kon yang ka ilaka da kani ka kendon la da bongkanyu dologa ka war ni ta imti bedom ne kesngi wa nelyang ka district council da em mo ka kajing manjur ka yang ka wa ego cha ka elka nong khle chau doloi wa ta updiang mo le ne o NOCU ya ga ni ka company Shri Cement ta ka wa la dapat ye ya ka ain ka wa ka district council da china ka wa yo la ka jing manjur na governor yang ka Meghalaya Kajantia Hills Autonomous District, establishment of Ilaka and village and election, appointment, power and function and jurisdiction of the law, Siddhar and Wahachnam. Ladapat ia ke paragraf kewanyau yang kini ke an. Paragraf ke wakhatwi yang kini ke an. Ke wakalam cepang ke jing ke wak district council M ya ke bor. Wa o penduk pendam ya ke jing mandaloi yang unu daloi la o pengkhanyu le ne violate so ya ki ain ki kendon yang ke district council dapat ji hakani ka section 1 yang kani ka paragraph 11 ka point number E de kalam che ga da chem ya daloi wa yu raju ya ka hok yang ki pai ba le ne wa la da yelam baklau ya ka elaka ka district council ye ga penduk pendam ke jingman daloi ka yang o terhadap kerunyi cakap ke wajah akan diga kes yang ke Shri Cement kini ki an waro udaloi da pengkhanyo ya ki an yang ke district council dan nete dau I kam ke JNC wa ke JSU de chim ya ke rang ba shiruk wa kini ki tre thau ki tre bhau ki nongre yang ke elaka nongkhle wa ulai turi cepo JHADC udawana ke JHADC wa upendam no ya ke sanat yang udaloi ba ejoy por le ba u bicar go ya ke hok yang kini ki tre thau Hadin wada pen pulau melende da pen pele ya kani ke public hearing yo ke statement now chief minister wa emburam yang iu sarkan ra sangma da ongu wa ke Shri Cement da bot lut go ya kita ke kendon ain yang ke sarkar ta ke jingli wo ko bo ya CM wa ke jingle bor ya ki thau ki bhau yang ki nong chong chong yang ke elaka nong khle em mo ke kendon ain ke wa e bor ya ki company wa yo rogi wa kuni ya ke thau ke bhau ke yang ki ta nei tai dau I kam ka JNC wa ka JSU yang skemi wa amlangi wa ka sur ka yang kinong yang ka nong chong chong yang ka elaka nong kle ki wa da chak ta sekiat da ni ka jing thmu yang ka jing wan yang ka ni ka Shri Cement dan nei tai dau I could vary ye pi ki nong chong chong yang ka resign tia ka mo ong ka kten la da ka wi ka da comment yang I kejut go kata ka ya warok ka do ka phat ka yang I telah dah kawi ke senang cai urat go kata gaya ke buram ke ijet yang ke rejeng tia ke yang ni tene tai dah aku di pi bo wan sekeni ke rally ke yang ni ke kat soteri ku benai wenyau pada penmani hajuai
ya ka thau sedang yang ka rally da penting ni haden wada yo ya ka permission ka oper ki NOC na ki chnong ki thau haden eta da penting BJP ki pai ba te ikut ber ya ki sen bahalang ki wa am ka jing kit khle ne benta ka daw ba daw san yang ka riwa ka jaj bru o ye so pi wa ki arsen churu ba ki nong thong chnong yang ka elaka nong khle yo ye pun bole ka sarkar wam to uyo right pi ya ka hak yang ki produk ki prasnam ki yogi wamto ukin po pi ki nong thong chnong yang ka resign dia wamto ka sarkar wo member go uyo right lane ukune jubor lane we bore ki company ki wan labar ukune ki ya ki thau ki bhaw yang ki produk ki prasnam ki yogi ta ka message ko clear cha ka sarkar ile ka sarkar suki go hadon ne ke snila da chief minister koloi usai ne benta ka shiri simen ile o chief minister hadon ne ke sni wam klamo ba ka jing chai right yang ki ne ki tre thau te kwai upha ka message ka clear cha ki nomi khmat ki yogi ne do ki MLA ki MDC hamne le kende wa ka hok yang pai ba ye poi ki por wo plo ka rijantia ka wo meya ka yogi le ne ye poi ki por wo wat wo chak ne ye ka portion char ka yogi ha ki ta ki mandar sepsni Negasni dan yang iga JSU jensi dia cemblang ceruk bagi nong chnong yang ga ilaka nong klik ucak tak awaro po di public hearing te ilaka yang da appeal da khud ia ga ni ga jingalang nei bentaw pentu yaki nong chnong yang ga dai stong wom to tin usme ni bahak ga resnya wi khubor chawa chaneng wato wa ki nong chnong yang ilaka nong klik MGSIR ni dawa MGNiki mafia ki penting pensumit yaki te ini yang ke JSU ke JNC khud EP wo mi pi khmat wi fight pi ya ka hok yong pi kemo wa ka hok yong pi ye yer song go we yen ga le ka hok bata u ye khun pi ya ka future ka livelihood ko yong pi go pi implement sni te ni te daw mi khmat lit EP ya lam EP ne benta wo i men sin wo ong ye pi wa ham tin ham smith ye khun ye hok yong pi pen siao thu le IKV yo em hok ye ka nong khli wo to wa ka sarkar le bor go henry ka hok yong pi yin go we daw yo pi justice ka wi sngi